Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'rif Allah ayat mana kebengan sa bandingan nagyang ko to babul khauf minasyirk. O sayan ko kikalakan ko kapan ako to naguso kapan ang gilairon ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan-tan ma'rif Allah aso kapan ako to na ginani miyakalala adusa mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiti sawap apatot ko orip Allah agyan ko to kapupanang gila iniyasan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Itiro Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigyan na inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Mata na tigyan aswallah na dinyan ni prila suki panakutunun wa yaghfiru ma duna dhalik na iprila yan so sala kausan adusa sikutawa kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay sebut san mangurip Allah sa gyang nakatir wallah na suki panakutun si Allah subhanahu wa ta'ala na dusa tu ada apitemanan yan namala adusa adi iprila wallahu subhanahu wa ta'ala na sumanga sala kausan adusa salakaw adusa salakaw kapanako to adusa mangurip Allah na ipril awallahu ta'ala si kutawa kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayamana na sabab sa gyang kana na kala kadusta no kipanako ton si Allah kalinya ni prila na kailangan ko muslim urip Allah subhanahu wa ta'ala kapananggila iniyan sa gyang kana na kapanako to mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusuki kalak niyanon. Ni alipan Allah subhanahu wa ta'ala din yan di panutulun so Ibrahim alaihi salam at di ko ni itiron Ibrahim at tigina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ay kad na nami ya Allah na awat akong atigyan nagusok pamilya ko si ko kasimba si ko mga barahala. So Ibrahim alaihi salam na tanto ko maparatian si ko Allah kapag kanyan si ko mga tawa minito na ira nagyang ko tuwa kaparatia ko kay isa-isa Allah subhanahu wa ta'ala tama nas kanyan ni mababaluya qudwa maana aprawatan si ko kaparatia ko tauhid ma'urif Allah nagutanto ko mali paratia ma'urif Allah mali ikanal si ko kaparatia si ko Allah subhanahu wa ta'ala nas kanyan na dinyan di pamangnin si ko Allah kaawataon wallahu ta'ala si ko kipen ako ton si ko Allah nas kanyan na nabi ma'urif Allah ay sebutan na so kabubaan o Ibrahim alayhi salam ang mga tao alagitin ng ma'urif Allah nagusto mga patsa na mga tao na mas taral bikiran nagumas papato takiran agyang ko tuwa kapamangniran si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa andaman na imaawat sirang kukipen ako ton si Allah sa may tumala akapan ako to uri na marayagaan ta ka masulan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala upama kaso Ibrahim alayhi salam as kanya ni mababaliya rawatan si kaparati si Allah na pupumangin niya na kawatan wallahu ta'ala nagusto pamilya niyan kukipen ako ton si Allah nagu masanggilaan sa gyang ko to akapan ako to si Allah subhanahu wa ta'ala na so salakaw sir kanyan manusia na mas taralbi nagumas mapapatuto nagyang kutuwa kapanang gilain yan kung kapan ako to ma'urip Allah uri nagipin ako ton si ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Niyalip na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isa hadith at tigyan na akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar ayat tigyan na pinaka malaa ipagkawanakan kanu uli na ipagkalakakan na tigyan resit kanu nagyang ko to asyirkul asghar so at tigyan so kapan ako to at tigyan na may ito ma'urip na Allah ay ando to sabab ma'urip na Allah giti malaip kalakatan o Nabi sallallahu alaihi wasallam mo bata namang galbog agyang ko to kapan ako to may ito na ba niya rektan di ikalakan ipkawan agyang ko to kapan ako to mala ma'urip na Allah ugid agyas so tawa muslim na malubuda ka pa pinanggilain niyan ko kapan ako to mala ma'urip na Allah na so kapan ako to may ito ma'urip na Allah na din yan kay mulungan ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala
nagitip pemya balia sumay to kapan ako to na mi aloy nabi mala ay pagkawan niya sirtan no pagkalagyan sabab sa di nga manggalubag ko kada kala sabab sa gyang kutuwa din yan kay imulungi maurip Allah na piyakay tanong nabi sallallahu alaihi wasallam nanto ni bitiro nabi sallallahu alaihi wasallam anto nagyang kutuwa tigin na kapan ako to may ito na tigin na arya so kipiki ilain so kipiki ilain o ko mga galubag mga maurip Allah o din ng mga simba maana sumano siya di simbayang ugay na yaman ni at yan nakipag-ilaylain. Hindi yan dipipian sa sambayang yan. Uli na amal yan. Uli na di sisadka. Sa aya antapiano na pad. Nagyang kota kipag-ilaylain. Uli na kamentugan. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. May katitiban. Siko wata Mas'ud. Maurip Allah radiyallahu anhu. Amatan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan. Man mata. Wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Dakhalan nar. Sana tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam tigu Rasulullah sa matay simba sa salakaw si Allah o di na pemangni sa salakaw si Allah subhanahu wa ta'ala ana diyan ni pangarwana na salakaw si Allah subhanahu wa ta'ala na dakhalan nar na makasulati yan sa iku naraka jahannam mangurip Allah mana sibun sa mangurip Allah na su gipanakoton si Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na kapananggilairon o Muslim sa tarutok maurip Allah subhanahu wa ta'ala kagiyutoy mala akasawapan sa kapakalidas yan si naraka jahannam maurip Allah o pamaka banyan manggalubag agyang kuto kapanakoto na mapatot agyang kutuwa kapakasulko naraka jahannam maurip Allah subhanahu wa ta'ala Minalip ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isa pada hadith miyakatitiyang ni Jabir mamata na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan at yan na man laqi Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah sad natigiyan sa mitunayan so Allah subhanahu wa ta'ala askan yan naknaban yan di ipanakoto so Allah sa may tubu ashay o di napian tunong na shay na dakhala al-jannah na makasulatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa surga وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ nasaduma natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa may tunayan so Allah subhanahu wa ta'ala askan yan na din yan di panakoto so Allah sa nganin sana shay apian tunaw sana natigin na shay na dakhala an-nar na makasulati yan siku naraka jahannam maurip Allah aya sebutsan na pwede sa miya kalala akasabapan sa kapakanaraka nagyang kutuwa kapanakoto hipin na kuton sa ikwallah iti sabab kailangan aso Muslim na kapananggilaan niyan sa tarutok agyang kutuwa kipupin na kuton sa iku Allahu subhanahu wa ta'ala maurip na Allahu subhanahu wa ta'ala ginan maurip na Allah sa panitakwallah kakuan tanuan sa dawan na ino ka kaaloy tanubu siya mga pada bendingan tanu agyang kutuwa piti badangan na kapanakoto maurip Allahu subhanahu wa ta'ala